Uyabona ke kulokho kokugcina waqopha umlando ngesikhathi esebuya ne-iPhone 17 ngambuza ke mina ngathi uyithathe i-iPhone 17 ngoba usebenzi wathi hayi uyithenge kaTemu ngo-19 rand. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi izinwele zayihlithizekile ekhanda kwesingenhla wayegqoka okuyishethinyana okwasekushwabene ngezansi wayegqoka ijini ewuzipho wakhona owawuvulekile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi futhi wayebukudliwa. Nami ngacabanga lokho ukuthi awuphuma khona kushuthi indoda le ize yamthengela ifoni. Kwaze kwaba ukuthi ke nami ngiyasibona lesi special sakwaTemu ngoba ngathi mangicela ukudownload i-app le yakwaTemu mangisesha lapha kwi-flash sale ngayibona i-flash sale imfitilizo le ka-19 rand yila ngakholwa khona ukuthi kanti lento ikhona ngempela i-iPhone 17 ka-19 rand lapha kwaTemu. Okwakho nje ukuthi udownload i-app yakwaTemu lapha ku-App Store naku-Play Store. Emveni kwalokho ke uzobe sewuyibona ku-flash sale kodwa kuphuthume ngoba njalo ngo-7 kusihlwa iyaphela.